Dan započinjem trčanjem. Znam da je malo neobično, ali trčanje je dobar način razgledavanja grada. Pa još malo snimki kako ja trčim i još malo buba po gradu i onda smo došli do nekog sportskog kompleksa koji oni imaju i moram reći da je stvarno fascinantan. Pa sam bacio neki trening u ovom kompleksu i vrijeme je za povratak nazad. A na povratku nazad vidio sam neke fora aute i maznuo doručak. Pa smo onda otišli u razgledavanje grada i malo smo provjerili kaj to sve ima. Ima neki market na kojem svi živi jedu, a meso je odmah do pečenjare, ne znam koja je to higijena, ali nije mi se svidjelo pa nisam jeo. Imaju i zoo shop u kojem ima svega živog, od tarantuli do zečeva. Ostatak grada je isto zanimljiv, svagdje je puno ljudi, svi čila i ko da niko ništa ne radi. Ovo je trg ispred neke crkve koji bude pun u podne, a ovo je i crkva. Još malo ulica koje su onak prave meksičke i čilam u hostelu jer sam se umorio. Vrijeme je za otići neka i pojesti, jedem naravno uvijek takose i takve stvari, a sad ih nisam snimio jer sam zaboravio, bio sam pregladan. Ali evo sladoleda koji sam maznuo, pa smo nakon ručka još malo prošetali po gradu i tu završavamo dan jer pada lagano mrak.